Sai cái bếp. Đây sẽ trộn. Thôi cái. Trộn là sẽ nồng bao, sẽ snow nồng bao. Cho mình sẽ cỡ. Nhưng hắn chế tao về trộn bàn cặp mà đã mà tẹp về ở bàn cặp. Chế tao về hầm đó về bàn. Sẽ máu. Spray cái đào. Napa bok choy. Này spray này hả? Spray napa. Spray. Máy á, spray bồ cổ. Spray cái nhánh bồ cổ. Sạch. Sạch máu, sạch cream á nè. Có cho mà làm được. Shiitake. Japanese house shiitake mushroom, but sạch cho cái chrom. Cho cả bên score bị chơi như thế mà nè, score bị chơi như bao mà nè. From my wife made another steam bun, but before she made the bun and stuff it, she made the stuffing first. And the stuffing consists of Chinese sausage. Chinese sausage. You could find this in Asian grocery store. Ground pork. Napa bok choy. Green onion. This chopped up shiitake mushroom. It was a dry one though, and then she soaked them in the water, I think overnight to get this salted up. And she squeezed the juice out, washed them real good to take the, some of the aroma of the mushroom there that she doesn't like it. And then slice them nice into small pieces that she like to. And this all gonna be mixed right with salt, sugar, and maybe a little flavor enhancement, such as MSG. Yeah, most of the food we use a little bit of those things. Not a whole lot nowadays because I think, believe it or not, I cannot sleep as good when my body, the MSG go into my body. It is strange as an Asian person. But anyway, it is what it is. Thank you, babe. So at least the first time I'm able to get this stuffing in Korean. Yes. So this is a main component of Asian sausage, chopped up pork, ground pork, chopped green onion, and they see here Napa bok choy. And I think she chopped them up. She put some salt, squeeze the juice out, I believe. Yeah, so I think she said the reason she do that is it's too much water inside the bun. The bun will break open, and then all the flavor will be drained out to the steam water. That's the reason. Lê cho mùi bà lai nè. Rồi ri tấu tao. Just a little bit, see that they. Rồi ri cho mùi bà lai đó, còn bà lai về trên tức. I will absorb the juice from there. And then also going to be mixed up so that she could make the stuffing all combined together. Anh đi màu bị đại cho muối màu về giờ đại bạc tè đó, từ cá ban ta pi mặt đấy, pi bạc tè, bị đại chế đó cho anh
I like it, the big chunky one. ចេះទៅយើងខំមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទៅបានដុំមួយដុំឆ្ងាញ់ច្រើនធំពេកក៏វាមិនឆ្ងាញ់លាក់ Stuffing, that's a big stuffing. It's gonna be taste good. យើងធ្វើញ៉ាំ Snow tom như thế này. Snow ធ្វើលក់ងាប់ហើយ Hả? ធ្វើលក់វា Thế lọ nè tinh sẽ bài chết. នេះម្សៅនេះខ្ញុំលាយ baking powder ខ្ញុំធ្វើ8 cup baking powder 4 baking powder 2 teaspoon and 8 cup of flour ហើយទឹកវានេះខ្ញុំដាក់ទៅដោះគោ yeast ដោះគោមក2 cup កន្លះ yeast 4 teaspoon ខ្លាញ់4 tablespoon salt 1 teaspoon and sugar 1 cup ដាក់ទុកឲ្យវាឡើងពពុះហើយចាំចាក់ចូលមកនេះហើយលាយវាឲ្យកើតជាដុំម្សៅទៅហើយទុកវា1 ម៉ោងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនលើក្រោយទៀតជំរាបលាចាក់ម្សៅចូលគ្នាចាក់ម្សៅហើយនឹងទឹកចូលគ្នាទឹកដោះគោខ្ញុំថតរួចមុននឹងបន្តិចហើយ ច្បាច់ដៃហ្នឹងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងងប់ណាច្បាច់ស្រោមដៃពិបាកច្បាច់ តាំងពីដើមមកគេធ្វើយើងគ្មានស្រោមដៃផងស្រោមដៃមិនតាន់ប្រកាសផងញ៉ាំមកមុនមិញលែតែលក់មើលទូរទស្សន៍កាត់លក់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរ មើលទូរទស្សន៍មើលទៅលេងទូរទស្សន៍មើលខ្ញុំវិញមានក្រោមវិញស្រួលមកស៊ីក្រោម Okay fine ក្រោមអត់ got ឈឺដៃនេះក្រោមមានកន្លាងជាងកន្លែងទៅមានកន្លាង នេះយូរបន្តិចដែរឲ្យវាចូលគ្នា ន
good exercise เสาร์ mind me gun making donut เสาร์นี่บ่อยขับ ก็ต้องช่วยยังไงยังตก ได้ចូលគ្នាអស់ហើយទឹក1ម៉ោង ตกมาเมาโอเค ហើយ cool ហើយ Thank ជួ you បគ្នា1ម៉ោង trong một giờ nó chập làm sồn về ở phần nồng mùi mùi thấu mà đây còn bị good buồn đập đồng sao cũng buồn đập nồng buồn đập đồng snow nồng đó Try Tom Bay Snow. good tastes good oh yeah Say The Tom big Bay. half pung tia ngap pe kan da na te je plain នៅក្នុងមាត់ខ្ញុំហើយ បានតែឆ្ងាយ សំណំគេពូតចិត្ត Thôiវាចេះដល់ពេលរំតែយើងធ្វើហើយវាត្រាវដល់ក្រោមវិញ ទៅចំប៉ុនដូងមួយដែរ ប៉ិនដងទឹកកែ ឃើញនិយាយលេងនិយាយលេងពោះខ្ញុំអ្នកថតនេះពោះតឹងទៅមកឃ្លានប្រដងនោះមិននៅផ្ទះដែលដើរចេញទៅបាត់ហើយជួយពួកខ្ញុំនោះនេះតតាតាមផ្សារ វាតែឃ្លៀងទៅណា អូខេនៅផ្ទះយកមកញ៉ាំtrongផ្ទះនៅផ្ទះជាឃ្លាន
มันเย็ แต่ น เคลียนเจ๊มันแกจะทน หายปวดนี่ตันนะเนี่ยได้มันน่าจะเคลียนดี กินนี่เอาไว้สดายนะสดายเล ข้าง ย ข้างบ้านไอ้กระ บ้านเล็กกระ ไม่ทราบเลย The bottom is like the middle bottom thicker on the ornament. อันนี้กระ A lot thicker so that it's not rupture, and along the sides a lot thinner, easy to what you call wrap them together. ใจเมานี่ได้ยังจะบาดใจเมา Look easy, but to do it's a whole different. Take a little practice for sure. Yep, that should be good. But until got steam. Masaya ko to. เบรกเฟิร์ Punti. One more. Last one. Last one I'm taught with the wing bite. Come on, leave it. Cho nên bây giờ đã mà sao cho anh tới cho về อดจับ bây giờ งอยน้องจับ giờ rung tới ở chọp chú bây giờ đã cũng ai đập cũng tên này mọt mọt như này bàn này mà chọp ở đây ตะเตะตะตัน มันยังไปจะโดเปอร์ผมมันยัง สนองที่ทำพวก คือทำยังไง มวยนี่มวยยังบาดแค่นี่ เรายังมวยปีเนี่ย มวยเป็นไง half a break we split into two and we eat half each this is our breakfast my friend สรุปใบเจ็ดเนี่ย it doesn't matter when you eat it ทงปี it's good my wife says it's too big but I think it's good it's too big น้ำโจ๊กจะดัดสโนว์ไปเป็นทง There's a lot of stuffing. It tastes good though. Cool. The flavor is mainly in the stuffing. Babe, thank you. Ooh, this 6 minutes, a long time. Got some hoya. Some hoya in it. Mà chanang para nai banda pram. Hard work, babe. Nhiều tròn nữa.
ថែមមិញណែហ្នឹងអត់ថែមនេះដល់20 minút Oh, it looks so cute. Trời. Tôi thùng thùng. Ô, ăn lê. Cho ta lê nhé. Đây. Wow. Chọn. Big wow. Ôi chạy một ngày ấy. Thùng nấm pa rồi. There's no Tom. Không bị. There's no Tom. Read my sound. Read my sound. You good though? Tại kia bạc mùi mớ lực rù. Mình trong phơi tóc bạc mùi. Đó là cái đầu. Ở trong thì chuyện thì sao này? Bác hi tích đòn trên ở này. Smile good ở thùng khăn ngang rồi.ធម្មតាតែ2នាក់ប៉ុន្តែហើយឆ្នាំង2នៅបន្តទៅទៀតនេះឆ្នាំងចាស់ Chắc bác phê vậy. អូអាកគូអាក្រោមវាធ្លាយក៏ដាក់ខ្ទះមែនទេធ្វើបានតើល្មមនេះអានេះពិតអូឡូយ นมนี่ដូចថារូបរាងវាដែលដូចយើងជិបវាអត់
នៅរូបរាងអញ្ចឹងមកពីយ៉ាងម៉េច Rồi ắt ច្រើនពេក Snow ធំពេក Snow ធំពេក វារុញចេញរាជអស់ Cả bông tê mà chả hiền này So good ដល់ The look doesn't matter ប្រកបជាឆ្ងាញ់ Ooh, juice, so juicy. Cắt cho nó off, juicy. Delicious មើលទៅនេះឆ្ងាញ់ព្រោះមិនទឹកដមអញ្ចឹងมันឆ្ងាញ់ប៉ិនក្តៅហើយផ្សៃនេះដាក់ទៅរលាកម៉ត់រលាកដាតហើយ Looking good there Got it. Tầng với contact màឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើកន្លែងគាត់ញ៉ាំខ្លួនឯងមុនណាមើលងាកមកឡើងនិយាយគ្នាលេងទេមើល Good tastes good តិចតាតិចណាបងសុំមកខាងនេះខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់បញ្ហាទេខ្ញុំបញ្ហាប៉ុនខ្ញុំបាទ Rất là lắm. Thank you, babe. Thank you for making it. It's delicious. I can pet it down. Em mặc đi tập 4 này. Hiền. Ở đây phố anh hiền. Xin đời bà Dương đã chích khné chứ vợ sâu miền vợ sâu tình lý đi vợ sâu rì đá mà nè thì chứ đi nơi mua từng mà nè Clear nha. Ok mình phải lội na phải nhâm con này nhầm. Anh ấy bên phô nè. Good đó. Ini puang. Anak at puang. Chicken puang. Puk Hanoi bên puang. Puang này thì chành mà phลึก. This is puang.